Okay. Reka nongera mbifurize kugubwa neza mu mwese mukunda ibiganiro binyura kuri Ronda Sport Channel aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu. Abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. Abari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane Afurika, abari ku mugabane w'i Burayi, Aziya, Amerika y'Epfo n'Iyaruguru ndetse n'umugabane wa Oceania. Mwe mwese rero muvuga muti twakoze subscribe kuri Ronda Sport Channel kugira ngo tujye tubona ibiganiro mu buryo bwihuse. Navuga ni rero mu bisharing, mukore like, mukireho n'ibitekerezo byanyu. Namwe abatarakora subscribe mukubite mubangura kugira ngo amakuru ajye bageraho mu buryo bwihuse. Namwe murebe, mu sharing, mukore like ndetse mukireho n'ibitekerezo byanyu. Nta kindi rero tuganira kitari amakuru y'imikino abavugwa cyane mu Rwanda, turebera hamwe uko bihagaze. Ese muri Rayon Sport haravugwa iki, muri APR haravugwa iki, muri Kiyovu haravugwa iki, muri Mukura nuko tukabireba byose tukabivuga cyane ko aba ari imikino itegerejwe muri weekend. Ariko kandi ni Burayi tugira gutya tugaterereho tukareba uko bimeze mu Bwongereza by'umwihariko niho ruzingiye kuri English Premier League. Reka mbwire ku kipe Arsenal bikoranye bikomeye yarayitsinze Newcastle igitego kimwe ku busa, ubwo isa naho yongeye kwigira imbere ho Man City, ariko Man City ntabwo yakinnye kuko bari muri FA Cup. Nukureba ese Man City umunsi zaba yaje izaza yongera ite yisubiza umwanya wa mbere. Umwanya wa mbere ni Arsenal na 73, ariko Man City iraho hafi nicyo kirarane cyane. Binogeje bite rero biracyakomeye. Ubwo Arsenal isigaje imikino 4, Man City isigaje imikino 5. Urumva mu Bwongereza bikaze mw'abantu mu ntabwo ari nk'inyarugenge igikombe tuba twaramaze kubona nyiracyo, kandi nyamara mu mibare bikibarika ntago hariya ariko biba bimeze. Ubwo rero mpita ninaga hehe, ninaga inyarugenge. Bimeze biti muri Rwanda Premier League? Reka mbwire ko hari imikino yabaye ndetse hari n'indi itegerejwe kuri uyu wa gatandatu. Nongere mwibutse ko ikipe ya El Hilal yatsinze Musanze ibitego 2 ku busa, yongera kugaragaza ko rwose ititeguye gutakaza umwanya wayo wa mbere. Hanyuma ikipe ya Gorilla itsinda Muhanga, itsindagira Muhanga yisubiza mu cyiciro cya kabiri, yitsinda ibitego 2 kuri 1. Muhanga rwose nta kindi yaragiye yaragiye. Hanyuma rero ubwo kandi bakiniraga Muhanga, ubwo ni nako kandi kuri Kigali Pele Stadium undi mukino wabaye ikipe ya Polisi yatsindaga Marine ibitego 2 ku busa. Polisi ikomeza kuyikirigita ivuga iti turashaka umwanya wa kabiri, ariko navuga nti biracyagoye. Undi mukino ikipe ya APR yatsinze Mukura ibitego 3 ku busa, twarabibabwiye. Witwa Watara wari warase penalty, hanyuma se Kigana na Nduwa Alex bituma ikipe ya APR ikomeza gutsindagira kwerekana ko uko byagenda kose igikombe cy'uyu mwaka ari cyayo. Nubwo Rayon Sport kivuga ikiti natwe turacyahari, ariko biragoye. Ubwo rero hari indi mikino itegerejwe. Ikipe ya Etincelle igomba kwakira ikipe ya Kiyovu, umukino wera kuri stade Umuganda. Hanyuma ikipe ya Emelec yo muri Sudan kakira ikipe ya Bugesera. Ni nako kandi ikipe ya Rayon Sport ijya gusura Amagaju, bivuze ko iri hariya ihuye kuri stade Kamena aho APR yakiniye ku munsi w'ejo, na Rayon Sport igomba kwakinira. Byari bimaze igihe izi ikipe zajyaga mu ntara, imwe yatsindaga n'indi yatsindwa indi gatsinda cyangwa se ikanganya. Abantu rero bategereje kureba Rayon Sport irakora iki kuri iki cyumweru. Nayo iratsinda nk'uko APR yatsinze Amagaju ko merewe nabi, nubwo wenda bavuga bati twagize 27, ariko nongere mbibutse ko ari 3 bavanye kwa Musanze, na nubu aracyari murungabangabo, kuko Musanze iravuga iti Amagaju yakabaye yaterwa mpaga. Nubwo icyaha gifata cyangwa se kivugwa kuri Imurora Jafet umutoza wungirije, ariko Musanze iravuga iti birashoboka ko Amagaju yamutumye. Bityo rero Amagaju agomba gushaka amanota 3 imbere ya Rayon Sport. Ni Rayon Sport imaze imikino 3, ndavuga ko ngoma ya ingingo idatsinda. Iyi ntsinzi irayikeneye ku buryo bukomeye kugira ngo yinjire no kuri APR. Ni umukino bafitanye ku itariki 2 bafite ako kamorali. Kwizera Olivier Mwizamu, Yusudiane na Chimanga, hanyuma Uwumukiza Obed wakinye muri Mukura hari Ihuye arahazi, nubwo wenda atari Mukura bagiye gukina, ariko
hariya i Huye arahazi. Elia Ganijuru umeze neza muri iyi minsi, hanyuma Richard Ndayishimiye ndetse nande na Bigirimana Abedi nawe arabahari. Tambwe Gloire arahibaye, hanyuma uwitwa Habimana Yves ndetse na Mugisha Didier na Sumani Ndikumana. Birasa naho uyu munsi uwitwa Ningingo adahindura byinshi. Amagaju rero nayo nabitwa ba Rashid Mapori, ndavuga abakinnyi bagiye bakomakomeye. Ndayishimiye Edward ubafashe cyane, hanyuma ndetse n'uwitwa Destin Maranda, uyu nguyu yari yaragiye muri Mukura ariko aza kugaruka mu Magaju. Ubu rero ni umukino utegerejwe n'abantu benshi, abareyo binaze, abandi bawurebera kuri televiziyo, ndetse n'abatari abakunzi ba Rayon Sport barategereje bavuga bati Rayon Sport iri bwitwarite imbere y'Amagaju. Hagati aho mubwire ko iyi Rayon Sport nyuma yuko Beka isinyanye na Rwanda Premier League hatahiwe Rayon Sport, biravugwa ko kuri uyu wa gatatu aribwo Beka yinaga muri Rayon Sport kuri 300,000 by'amadolari. Rayon Sport ikajya ibicakira. Ubwo nuvuga ngo iki, baravuga bati uko byagena kose Rayon Sport nayo ni ingenzi, igomba kugira gute ubona aya mafaranga. Amakuru rero ahari, Rayon Sport yatangiye kwiyandayanda ivuga iti uko byagenda kose nubwo abakinnyi bacu bamwe na bamwe bakemangwa, ariko tugomba gukora ibishoboka byose tukagira abo twongereramo amasezerano mu bayarangije. Uwitwa Kwizera Olivier bari kumuganiriza kugira ngo barebe ko yabongerera amasezerano, nubwo nk'umuntu wakirigisa amafaranga yo muri Arabia Saudite hari abahihibikanyi bagishaka ku buryo bamujyana ahandi bitewe nuko amaze igihe yitwara neza muri Rayon Sport, ariko na Rayon iravuga iti tugomba kumwongerera. Amakuru angeraho arambwira ko bari kumupropoza ko bamuha miliyoni 40 ngo nizo bari kugenda baganira bavuga bati ibi bintu byarakomeye, abakinnyi basigaye bahenda. Olivier 40 turazigukabukira, nawe batedetsemo akantu kakagobeko, ariko nabo ntiwabarenganya, ntabwo bari bamuzi. Byabaye ngombwa ko ayo abo yabonye ni installation, na amafaranga make cyane. Ubu rero ngo ari kubaca 40, avuga ati nanjye nimutama 40 sinemera. Hanyuma akaza undi witwa Fonganye nawe ntarafatisha, bamwe bari kubijyaho impaka. Hari abavuga bati se tumwongerera amasezerano, abandi bati twashaka undi rutayizamu, cyane cyane ko nyuma yaho akirutse imvune aracyafite ikibazo gikomeye cyane cyo kuba yatsinda igitego. Hanyuma rero uwitwa Zizi Basani nawe nyuma yaho yijanditse mu bintu bitari byiza mu cyumweru gishize, nawe bari baratangiye gutekereza kumwongerera amasezerano, ariko bari kugenda bigura intege bavuga bati uyu muntu n'ubundi mu myaka 2 tumaranye birasa naho yagiye ntacyo yatumariye gifatika. Bamwe bati tumwongerere, abandi bati tumwihorere. Uyu nawe ari mu rungabangabo muri ikipe ya Rayon Sport. Ariko reka nkubwire ko abakinnyi batandukanye bamwe na bamwe bagomba gusezererwa. Uwitwa Fisto hanze, ariko uwo baramusezerera. Ishimwe Fiston baravuga bati nawe Messi umazemo igihe, Iradukunda Pascal iki nicyo gihe cyo kuba utakiri muri Rayon Sport. Bitewe n'iki? Bitewe nuko nta musaruro wawe. Bakavuga bati Fabrice nawe tugomba kugutiza. Ubu Rayon Sport yabonye abafatanya bikorwa, ntago igishaka umukinnyi wo kurwaza. Undi mukinnyi bagomba kongera amasezerano witwa Elia Ganijuru, nawe bivuga ko batangiye kuganira, ariko bikavuga ko ngo abaca miliyoni 20 bakabati Elia Ganijuru fata 15. Ibyo nabyo ni bihari muri iyi Rayon Sport. Ayo ni amakuru amwe namwe umuntu agenda asosorayo. Bavandimwe ni ibyo ngena nkura mu bantu, muramenye mutaza kuvuga ngo rero ndasi ivi na ivi. Naba rero tugenda tuganira bakambwira bati binogeje bitya, aba naba biko bihagaze bitya, nta kintu gifatika cyari cyaba. Ni amakuru mba ngenda nkuru. Ese ku giti cyawe wamurewe urabona rinde ukwiriye kongerwa amasezerano? Urabona rinde ukwiriye kwirengagizwa bagashaka abandi bakinnyi? Murakoze cyane rero, mukomeze muhane nanjye kuri Nda Sport Channel.
ubwo naho utaha bye bye ciao.